Kironi long tractor kaching ko jok adim long amat inut apran kedam. Song trokotum amen ken pondera puthak rongbari mai phu molenteron lamthlar kachipitu. Ingdeng ko resir kep di phu pastorera mai pi pini pen pangcheng pontang lo. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha. Gari lake engine hormu pinak ahem phuavi athe madule solai dam sitame damlo. Laso potsi kevek atuma bangke chini pammi nangji lapen khang unchit ansi kevek pachat chot nangji. Anlote mithang okpran sitame ke jogwan longpo. Lasom si West Karbi Anglong District angkang Khironi Police Station angkang anparta Southern Range Khironi ke parlo ke damtang arkoi ni phai krep pho aningve arnam tiprong anathu thengpi kar thang hupen ke dam bomahut men attractor bang chipharli phitlo kaching koi phit attractor number ve tractor pen thengpi ke pon bomahut kupi koson penoni kopili aroya kung kaching koi phirajo adimak long amat inut kate wara bang pho pran damang juilo apran ke dam joya bang phulake lakhai si rikang mi ho mamikar Jameson ing lengpusi pangthek po adimak long police lapen forest tumpali damsi kupuson si kaching koi long popma bangso puthak langchari pangcheng pon bomlo karitang arpum postmortem aphan Dipu Medical College and Hospital long anponsi postmortem asai deng ponlo asolote ami khondia pot ji khuna paisu heri কেইটামান বজাত শুনা পাইছা প্ৰায় সন্ধিয়া আপনি 4টা নতুবা 5টা এনেকা ভিতৰত হয় এই শুনা পাইছো এজন হেৰি ঘটনা ঘটিছে বুলি আমি লগে লগে আহিছো ইয়াত ঘটনাস্থলত আহি পোৱা সময়ত দেখিছো যে হেৰি ট্ৰেক্টৰখন পাল্টি খাই গৈছে আৰু মানুহ হেৰি জেমছন ইংলিং নামৰ ব্যক্তিজন থিতাতে মৃত্যু ঘটিল আৰু ট্ৰেক্টৰত আছিল এজন ড্ৰাইভাৰ আছিল নেকি ড্ৰাইভাৰ হয় আপোনাক কেনেকৈ গম পাইছে আপা কোনবা কৈছে কোনবা গাঁৱতে জনাইছে আৰু আমিও মানে আজি কামত হেৰি ইয়াৰ গাঁৱত থাকা নাই আমি হেৰি বা কাটিব গৈছো হেৰি লাঙি নামৰ জাগাত তাৰ পৰা উভতি আহোঁতে আমি বা হেৰি আনলোড কৰি আছিলে ঘৰতে আৰু কোনোবা এজন ফোনত জনাইছে আৰু আমাক মানে কি ঘটনা এনেকুৱা ঘটিছে বুলি আমি 3-4জন বন্ধুবৰ্গক মাতি পেলাই ইয়াত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছোহি আৰু তাৰপিছত দেখিছো মানুহজন মানে নাই আৰু ইয়াত থকা মানুহ কেইজন মানে কৈছে আৰু নাই বুলি কৈছে আমি লগে লগে উলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু আমি ট্ৰেক্টৰখনত হিচি কৰি পেলাই Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong pen Nagaland ahoy lahurijana dungalong kido Karbi rongbari marong ahin pen puthot tongsikot pen phirangkya mai niponsi rongbari mamai phu molenteron pen men matha the munthi the pin pen song trokamen ke en pondera puthak lamklar ka chipialong dia ka chahang ponamai kangni Lahurijan Karbi rongbari malong chiri pharo plialong lialong Karbi Anglong atokanu Karbi atum chingrum si ahoy ka cherar kom japhan pura rong seng pono lapen Karbi Anglong Thomas Council CM lapen team Karbi Anglong atum akira penajok longle pata tame piponno Sita ladak pinang longle dalal atum rongbari masor kelong ta long lialong arkoi ni phai krihiniar ni malong pen bang phukep sosiatum kem chikim ponsi longle kithi japhan bor I ponno Lapusona po hud rongbari marara tumpen karju pono hursi nitum song trok asong pensi kevang pusi kaning jepon la solam kilong penajok rongbarin president pen phirangkya mai ke pado pono hud president pen song trok tum jongsi nil tumalong le nang ki thialong do pulote nang che thandak je phansi pachini pon la sojok arkoi ni phai krep phorni song trok tum pen rongbari malong damsi nanar kachingki pado pono particularly thihek pendi la jitu song truck aphan patumi nilitum la press along ba social media long ki pupon alam the ato kabe anabangke alang litum bhan nilitum ke ropon la sonda do sitame kile damde kichok damde hormuta pinang an alang litum bhan do pu la son se alang litum da pini mohedjong da wanglo nilitum alam mang dak song truck tum da Karbi rongbarim long nang visit lo Lasi cingki cithan pakalo niltum rongbari marat kaduk kawita dulo na pentu song trok penta bang phokep alang litum da dak wang lo nang humri lo nilitum office along alam the ground reality bang ko piko son na joine sila son
je song trok amen nang klang dun plut ma pen nili bang ko piposi la hai kadu ka lam ka ningji ma pa lam bang ka chingki nili ta lam klar kadu ka ta lang tum long ta non son media long pen bad data nil tum mo he chingki dun lo nili ta alang li tum hanta dia cho hang dun lo ki chok che ki li do ans tame chi dia pon siroi nang polo pen alang li tum ta nili tum bi hek thi hek pu tame nili tum hanta isi alang li tum la ana song ke the ka solai tum alang li tum man peng gitu tum alang li tum nili tum hanta rong bari ma rat phanta nang ma tha pen nang chingki ke chethan pon ka do ka discipline a dignity alang li tum rat ka do ka le alang li tum hoi pen le piniar ni alang li tum ta rat lo la se rat punang kok lo alang li tum hoi members ka do ka alang li tum chiwan se tame nili tum hananga chingki lin ta discipline weapon alang li tum arleng thi tum kaningje hut alang li tum members tum mani nang ningje dun pa oi pa ai puson ta alang li tum paningje long le kaching vai padu elapi song tro tum pen ke rong bari ma long lia long thang ka cherap dun ave pusi klardak pen lam long pondom lasi rong bari ma hin pen puthot alang li tum aphan dia cho hang pondom athe long le nang ki thi pu pen ma tha thek the si men la puson lam kelet ningje pondet lo pusi pherang kya mai kang ne hut lam klar chipi pon thulo la pen la dak pen puthot hala kem chikim pen longli nang ki thia phan nonan ta ki do bomatum ingsam jin pen puthot hem ga chadam thu eje phan si chuning ripong jitu west anat thu bangke hala pu ge niltum gotom bosti 44 nilitum area che bandilo lapu bang rail track lo is bangke lapen lapu south anat thu bangke national highway la 4 lane lo apen lapu north anat thu bangke la dong parai hala pula thana road ansi niltum rong bari ma area bangke non an bangke area che bandilo lasi lasu rong bangke kopine belek arong nang sengdun pluji biat bangke dak pensi choning rilo laber donglong du jirpu tumphanta lason chikuri nang nilo chingki pame chithan pame nang jakong chi paklang ya parta nanglit tuman so se ilit tuman so se nilit tuman so se bang jakong ban ka chi song tumta hemprek phanda ha franchi pi dat tumta dulu ako hemprek phana prana chipi tumbang phan ke sahid pula hindi tum pu hadi sahid pusi bang ka recognize nice kente bang cm dr tuliram rong hang banta hemprek a joine ki thi tum phan an ke lak pho bodi compensation da p2 set kente lasi halason anok be leklang ene dak mane arleng hijan long lega chi thi pen kopilo pura dak ka chi theng chi chok pen la dak la hai chi thu bung pen yat bang nang li thang compensation da long le lo di magalima la hai lo la si la hai bang chiklem nang nili tum tame chini et pensi nili tum ta lam thu lam dok lam sam pensi nili tum da kai ki ta la ana rat ke pangri bulot nang tum ma thana dak he me jangre te kok te ki dak ki du ki plang sop thak the nili tum karbi nang polan wel la penjong si long le ke nang veg ji plote rong bari ma long wang pen nang chingki chingwai tami pusi rong bari ma mai phu molen teron pen pachini ponthu bukajan pen anantirang KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong Presbyterian Church Synod ke parlo diphu pastorate mai pini pen pangcheng ponsi arkoni phai Chriser keparni an nithoma pharman Presbyterian rong klarbong mondolia longsi paman ponlo Ingeng ko rasir kep diphu pastorate mai ke chengani pastorate chairman Reverend Lalthan Moya hinpen kachepaim phu ponamia long ada pen pastorate standing committee ingni ponsi chingwai chingsai padupon po Bangso Pianar lo por pai isia por malong pen pastorate chairman Reverend Lalthan Moya chipahim phupon thusi nomination committee padopon si ani gangsam por pai trok malong pen bangke pastorate angkang kido amondoli tin pen nangga chitong dun a delegate sa tumaphan kideng asai deng ponpo Bangso pi putholani mate arkoni phai trainer keparni ada por pai ner kep malong pen pastorate angkang ki bangji ningkan siang bong ki claim ki dam je phan chingwai chingsai padupon thupo Bangso hut ada ba por hut pastorate chairman Reverend Lalthan Moya kachapahim phupon det api puthot chairman ang hoi chilar pon thusi pastorate chairman kimi mondulia sar Joyram terona hinpen chipahim phupon thupo Bangso mai long diphu monduli pen danglok apar habjan apar dikrong pharkong apam cheksolangsu rongsupi rong chingri rong klarbong rong chingrum ps habjan ps lapen mijung ps kadukave monduli kreisia tumche tongdunsi bangso ingdeng ingkora sirkep diphu pastorate mai pi pachun ponpo News report KarbiAnglongLIVE
Chingrum nang chitha nang lapen chingthulo nang pothepi en ponsi team Karbi Anglong keja CM lapen department thongkebra trogasai phu lapen chokumar doan pen havarara kisuk pen kipe jogjia phan chingki chethana sai deng ponlo West Karbi Anglong hamren rong supi pen kilometer thongkep suse ka helo lakha pli socheng MSC constituency ki parlo lang erdang pathua klamalong pini havararat akisung ka chetong doan kachini ja phan anparta ador ki swavot kangrai re de ja phan Bharatiya Janata Party mate BJP along kiwang jilang MLA kilik ki bialong sitame kachepa haidun ja phan akimang pen chingki chithana jaimek dengpong Kachetong arat doan apor chipi pen kaching ki chethana jaimek deng along jasemet chingrum nang chetha nang la pen chingthur nang meathi pi hum ponsi inut pen inut man peng ge doalu hi tum pen rarame pialong lamthi jaipong Socheng MSC constituency ang kangat to kanu rongso rong bot pen ke wang sarphi sarphu risonimso aklimang pharchi tudunsi Karbi Anglong Thomas Council kichari CM Dr. Tuliram rong hangaphan ke theklong na pen alam ari dojot kajulong pen aningarong chipirinti Havararat pen kaching thurdunji aning ke hang pen ki songalam thi pinpura lo tokjer pen ki pidun an akitab selam si isi pen isi kachuning ria saimo ki deng ponje phan department thongkep asai phu mate officer tuma phan arpu pipon Karbi Anglong Thomas Council kichari CMR pu ke deng pen MSC constituency inkoira trok kapile pen havararat akisung doan kirab je phan kabor ike non Karbi Anglong Thomas Council kichari CM Dr. Tuliram rong hang an chotlang puta akiru pipon CM pen ratami pialong lamthe ki jai ke ningkarong kachi hokdu bonta MLA Dorsing rong hangason rat pangrum pen political angbong kachi sorsar la pen akaprek hamphanga songa phan ke jong pen ki putot aot ke nitum nang ni puta chirok tok arar tum pen lam thelong a hokpet kiduk de arar tum aning atong pen si kangsam hut pe kar om kilong duna pot Karbi Anglong Thomas Council ke chare tuma phan akiru pipon ne tum ke bang ke je rap tum pen kaching ki than kaching mu apen adak je than chimung pen dak gopi ya sayang deng mai klem ponji la so fan sinil tum rat pin puro ta deng ponlo deng pondet pen lahaya scheme ka pichun je phan lahaya sang ne pichun je phan sinil tum Karbi Anglong Thomas Council pen kebang la pen ke dak ke officials ke bang dak district commissioner atu superintendent of police atu DCSP pen chenglok principal secretary pen chenglok secretary doan officers ke doan tame ni tum dak Karbi Anglong Thomas Council abitung siram lo da sila so isi pen socheng konsensial lo kopi sayang deng ma kenang sot mukhana pichun je phan itu dak pini dak rapen hamet bidet kali 150 bidet la so banken itu prabjin neng pupo na tuma chini la kama ke tanger lo la si pini tani lilang lo la si prabjin neng ang pui phan itu hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE Koilamatia havar surjo ingti alangli inut hana sai katiki pen chojor pon bomsi hemrit lapen usumar do ki pacharli lapen nung isitame chipalong pondo surjo ingti ke pinning pen ningkan kepso se mithang hemalong le abirialong ason ahan katiki dowai pa judun de pin pen mate dowai avi pin pen han katiki pen ale chipalong pondo pusi phirangke thengno lamthei nang pachini dun Alangli katiki ahana ke bendi katha hini longle along pensi sikasuring kora troksi sose longlo lancho takalisi mula kripat dhunia hanjang phuruyathe kubi birik han so penchenglok ason apo pena por pacheton dunsi ason tin hanta aningkan wangta han katiki pensi kijun osumar loge pachali gari motor kachinam anta sorkara vorengle avisita han katiki penta ali long un la pensilet le det pen claim note athilong pusi chethandu arangli katiki pen ke jor han koilamati bogijan chokihola golaghat borpathar along penta han nang kinama phan bang la penili katiki han dowaya vi pin pen ke chumia joini banga tumnili phan nong eta nang piset anlo lasi longle ke joy bi beder rasai ti kilote ali long pusi chethan ponthu ne itum Karbi tumta anu tinta chali hunang po aprang adin aprang akai akisar makai ke thoi ahom parok long si hana paklang paprang hatun si li chuna non akai bangke inglong si aku thoi inglong han si ahom tanang nam thu kilo son thasa ba pusen chal nang po
ลองเด็กย่อยเบี้ยงเลยเลยที่เกมที่ยาชียาจะทันแล้วนะนี่ลิเกเป็นอะไรจริงหรือฮันคิดที่เป็นจุกเกมฮันคิดที่เป็นสินอนอุสมัยนุบางนี่จะเร่งล้อเร่งหุบpendang lock diri pendang lock cirung cerita kan tu kami jadi ni han cukup masih di gadi dah cenam lo dia sementara bom tin cari yang tu itu ke kacip puji ke long lia itu kita long lia bangke pitan tu masih ni di klaim cek pangali bontan ni di klaim tang idea cilong sini ta non satu mang lo ni gelo Koilamati pen Samsung inti KarbiAnglongLIVE. Pinia birta kala ponsi kang ton poneglo kartong.